vlakom to. Vlakom odozdo ideš na P1, onda... Čekaj, ne mora vlak doći tu na P1, on dođe gore na onoj cesti. Ako siđemo onda ovdje, onda više ne možemo ići kao tamo gdje vam. Sad mogli pješce onda... Mora se pješce okolo, ja mislim. Kozjak. Tina. Njemaca, Francuza, Italijani, Mađara, Bosanaca, svašta nešto. Ovaj žamor vode dole se u daljini vidi jezero, a gore su jedni, vidite ovo gore. Ovo je interesantno. Oni su skoro nekom bunkeru. Tamo je riba. Novi riba. Ribe. Da vidite ko fatina ruka. Ovo su one, ne kako se zovu, one, su klenovi. Ovo su šarani. Lauro sta avanti. No. Ja sada svima ovo, jel vi Evo, facam nogama ribe. To je najnovija umjetnost. Evo, riba sa svijet. Samo ti vidi mnoge eto i sada. Sad ću loviti jednu ribu. Sad ću jednu. Da snimiš, recimo korak. Evo, dozgo. Ovdje smo malo prije bili. I gledali smo dole one neke praštavce. Oni gdje su oni ljudi smo malo prije bili.